Un segundo, teléfono, que no voy a parar de empezar a empezar a así. Txistia. Ostiralen bilarren Behatzitan, nun hartuko dugu? leku berdin. Hasiko gea, Bueno, egun hon, eta eskerrik asko. Zuhaitz bat babestu ekitaldiaren edo kanpainaren, kanpaina solidario honen aurkezpena egiteko asmotan etorri gea, eta eskerrik asko zuei albiste hau zabaltzeko gerturatu zeratelako, nez? Ez baino lehenen aurkezpena, hemen gaudenon aurkezpenak egin nahiko nituzke, Jose Pablo Larrea, Baserria Kilometro Zero Ganaduzaleen kooperatibako arduraduna, nola baita esateko, Jon Aterostolaza Basotikeko gerentea, eta Edurne Matias Legazpiko udaleko zinegotzia, ez? Hauek izango dira, zuhaitz bat babestu ekimenaren edo kanpainaren xehetasunak azalduko dituenak, baina ni sarrera bezala edo bai komentatu nahiko nukela egitasmo honen eta egitasmo honen antzeko beste batzuen atzean zer dagoen, ez? Hau ez da, egitasmo hau edo kanpaina hau ez da baso berritze ekitaldi huts bat bakarrik, baizik eta Gipuzkoaren etorkizun berde eta iraunkorrago baten aldeko apustu bat egitea da, ezta? Eta Gipuzkoako etorkizun berde eta iraunkorrago baten aldeko apustu hori herritarrekin batera egitea, eta herritarrak, Gipuzkoarrok prozesu horretan aktiboki parte hartzeko gonbidatzea da helburua, ezta? Beti esaten dugu, esaten ari gera behintzat, lurralde oreka berderanzko lanean ari gerala, horregatik edo asmo horrekin sortu genuen legealdi honetan lurralde oreka berdea departamentua, eta oreka hori, lurralde orekatuagoa eta lurralde berdeagoa lortzeko ahalegin horretan, oreka hori horretan funtsezkoa da hiru zutabetan oinarritzea, ez? Alde batetik ingurumenaren kontserbazioa, beti esaten duguna, garapen ekonomikoa baita ere, eta gizartearen kohesioa, ez? Eta guzti hori zertako, gure diputatu nagusiak askotan esaten duen bezala, atzean dagoena helburu nagusi bat delako, ez? Gipuzkoarron ongizate integrala lortzia, ez? Ez dugu ahaztu behar, Gipuzkoako errealitatea zein da, Gipuzkoako azaleraren 60% basoa da, 60% basoa da. Orduan, guk basorretan jardunez, basorrekin hori kudeatuz, lortu nahi dugu esan dugun hiru zutabe horietako oreka, ez? Ingurumenaren konserbazio alde batetikan. Horretarako sortu gendu Basotik Fundazioa, ez? Gipuzkoan 50% konifera dira, beste 50% hostozabala, guk Basotik Fundazioaren bidez konpromisoa hartzen dugu portzentai hori mantentzeko, koniferen eta hostozabalen arteko portzentai hori mantentzeko, Basotik Fundazioaren bidez eta basoan ingurumena zaintzeko, basoan biodibertsitatea eta resilientzia bermatzea da gure eginkizunetako bat,
eta askotan esaten duguna CO2 xurgatzeko eta klima aldaketari aurre egiteko baita ere basoak funtsezko paper bat jokatzen du, ez? Baina basoak baita ere ingurumenaren ikuspegitik ez bakarrik, baizik eta garapen ekonomikoari ere ekarpen handi baten egiten dio, eta alde horretatik egurraren erabilera iraunkor baten sustatzea bultzatu nahi dugu. Ez dugu ahaztu behar, Gipuzkoan bertako egurra kilometro zeroen gero, ez haragia bakarrik ez okela bakarrik, ez elikagaia bakarrik baizik eta lehen gai hau ere kilometro zero elikagaia dela, eta zurgintza sektorea bere garrantzia dauka, eta hori bultzatu egin behar da, eta ekonomia zirkularra bultzatu behar da. Eta azkenik, gizarte kohesioa ere bai ez, lankidetza aldundia, baserria kilometro zero, basoti fundazioa eta Legazpiko udalaren arteko lankidetza hau, azken batean gizartea kohesionatzeko ekimen bat ere bada, eta herritarrak mobilizatzeko ingurumenaren eta lotura sozial horren alde ezta. Azken batean, lehen batek esaten zian bezala, askotan esaten dugu, baserritik gizarteratzeko, gizartera iristeko ahalegin bat ere bada, ez? Xehetasunak orain azalduko dizkitzue, bakarrik esan, martxoan 9an izango dela ekitaldi nagusia Legazpin, eta, nire aldetikan, denok gonbidatu nahi zaituztet, baldintzak bertara juteko eta nola izango den ekitaldia orain azalduko dizkitzue, eta horretarako nik hitza Jose Pablo Larreari emango nioke. Jose Pablo? Bai, egunon. Ni baserria kilometro zeroko komunikazio arduradura naiz, baserria kilometro zero da baserritar kooperatiba baten ezaugarria. Abeltzainak, bai abeltzain eta bai hartzain, 300 bat, Euskadiko 3 lurraldetan, bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, baserri gehiena Gipuzkoan dauzkeu, ganadu gehiena Araban dauzkeu, kooperatiba barrun. Gu prozesu guztia egiten dugu, ekoizpenetik hasi eta kontsumitzailera arte. Kontsumitzailera iristeko, kanal tradizionaletan, arategiak, kanal ja tradizional bihurtzenak supermerkatuak bai, bandejatan, eta gero eta gehiago formato berri lantzen haragia gaurko kontsumo erata egokitzeko, ez? Horren barrun gu beti esaten dugu, gure produktua erosten dunak, bertako produktua erosten dunak, erosketa horrekin aukera ematen du baserriak aurrera jarraitzeko. Eta ez da baserria aurrera jarraitzea beha bakarrik, baizik eta baserriak dakazkigun beste ondasun asko, ez? Azkenean, gure ingurumena, gure paisaiak diran bezala baserritarran lanangatik. Baserritarran beak egiten duna eta bere ganauak egiten duna. En castellano hay una frase que dice: tu modelo de alimentación genera paisajes, tú eliges el que quieres. Y es una realidad que muchas veces no somos conscientes. Cada vez que hacemos la compra y optamos por un producto local, estamos trabajando por la pervivencia de ese modelo de producción y de todo lo que ello trae consigo. Hace unos años, dándole vueltas a este tema, decíamos, ¿y cómo podemos hacer que eso que le contamos al consumidor se lo hiciéramos de una manera mucho más gráfica, que él se sintiera partícipe de esa tarea de sostenibilidad, ¿no? Entonces se nos ocurrió brillante idea el apadrinar plantaciones de árboles, hacerlo con carácter solidario, es decir, en un sitio de propiedad o de gestión pública, de manera que no traiga una consecuencia económica para ninguno de los participantes, y que la gente sea consciente que Baserria Kilómetro Cero le invita a participar en una acción donde él sea protagonista de una acción muy visual, muy plástica, donde va a plantar un árbol. Además, animamos a que lo haga la gente en familia, y la verdad es que fue una gozada, porque tuvimos niños, en la primera plantación que se hizo en el 2019, tuvimos niños desde brazos hasta 8, 10, 11 años, entonces esos tienen después la posibilidad de volver y ser conscientes de que tomaron parte en esa acción, ¿no? Y de que ellos han contribuido a una acción que, por la dimensión que hacemos, no va a resolver el mundo, pero juega su pequeño papel en la reducción de la huella de carbono, juega su pequeño papel en el mantenimiento de nuestro paisaje como lo conocemos, de los bosques de Guipúzcoa en este caso.
Y cuando surgió Basotic, pues yo creo que tardé como 10 minutos en ir de John Adler y decir, oye, nos gustaría colaborar con Basotic, nos parece que es una iniciativa que encaja perfectamente con el espíritu de la Padrina Un Árbol. Se lo solicitamos y nos lo concedieron. Y bueno, después, una vez que se decidió dónde íbamos a hacerlo, pues coincidió que era en Legazpia, y el Ayuntamiento de Legazpia también se ha ofrecido amablemente a tomar parte y hacer que este día sea muy especial para todo el mundo, porque más allá de la plantación, luego hacemos una fiesta, ¿vale? Para que, aparte del propio hecho, quede en el recuerdo de la gente como una experiencia muy positiva y enriquecedora. Y poco más que decir, la fórmula para participar es, como somos nosotros un poco los que impulsamos esta historia, hay que mandar 4 etiquetas de Baserria kilómetro cero, o bien por correo, por WhatsApp, o bien a través de un apartado postal. Es muy sencillo. Y luego ya nos ponemos en contacto con la gente. Hay que decir que normalmente el número de padrinos de la plantación es mayor que los que el día 9 irán a plantar. No todos los padrinos van a poder desplazarse ese día, pero nosotros nos ponemos en contacto con todos para poder dimensionar el día a las posibilidades, porque estamos en el monte. Si somos muchas personas y esperamos que seamos más de 300, eso hay que gestionarlo y necesitamos saberlo. Entonces, bueno, nos pondremos en contacto uno por uno con todos los padrinos para organizar el evento. Bukaeran igual, elbide elektronikoa eta komentatuko ditugu, bueno, nik uste oharrean egongo direla. Bai, badaude, baina, ez? Baina, bueno, jake Basotiken aipatu deken, ez, komentatuko jauen, Basotikek nola hartu zuen ekimen hau, eta... Bueno, nik uste, guk Jose Pablok komentatu zigun momentuan, guk oso gustora hartu genuen ekimen honetan parte hartzeko aukera, aipatu dituzun helburuekin bat datorrelako. Era bat, zuhaitz bat babestu ekimen hau. Azken finean, Basoti Fundazioen helburu nagusietako bat da, Gipuzkoako basoen garrantzia azpimarratzea, ingurumenan zainketan, biodibertsitatean kontserbazioan eta klima aldaketan aurkako borrokan, eta baita ere noski garapen ekonomiko eta sozialean, baina garrantzia azpimarratu behar da lankidetzan. Imer degula Gipuzkoako gizartea eta erakunde ezberdinen parte hartzea aktiboa. Bermatuta esango nuke azken finean, ingurumenean implikazioen dira ditu gure baso ondareak, baina baita ere gure osasunean, kulturan eta gizarten arteko komunitate loturak ere nabarmen indartzen ditulako. Guk kasu honetan guk ingo duguna da, guk kudeatzen ditugun partzela edo baso batzuk utziko ditugu, bertan landaketa hauek aurrera eramateko, eta, azken finean, esan bezala, gure helburu nagusi izango litzateke Gipuzkoako baso ondare hori kudeatuta eta zainduta daola bermatzea, aurreko helburuak bete ahal izateko, eta horretarako Gipuzkoako baso jabeei kudeaketa zerbitzu integral bat eskaintzen diegu. 2022an eman genuen jakitera lehenengo aldiz Basotik Fundazioaren zerbitzuan norakoak zeintzu zian, eta, sumatze genuen behar bat existitze zala, egun gizarte aldaketa honetan landa ere mutik gero eta hiri eta herritara jungeran gizarte honetan behar bat existitze zela, ongo baso jabe Gipuzkoan euren basoen kudaketa aurrera eramateko zailtasunak edo ezintasunak zituztelako, eta behar hori konfirmatu genuen. 2024 urtean, bukatu genuelako, gutxi gora bera, 750 familin interesa jasoaz. Kasu honetan, Legazpian ingo dugun landaketa honetan, Kerkus Petrea landatuko dugu. Hau aritza da, bertako aritz bat izango litzateke, Urola Garaiko eskualdean jaso ditugu eskurrak, eskur hauek Foru Aldundiko meintegitan hasi dira, eta hurrengo martxoan behatzeko ekitaldian aritz hauek landatuko genituzke familiekin batera. Azken finean, espezie hau bertakoa dan eta babestuta dagoen espezie bada, eta uste dugu ondo datorrela eta bat datorrela ekimen honen helburuekin, eta bai fundazioaren eta bai Baserria kilometro zerok dituen helburuekin batera. Azken finean, Basotik Fundaziotik, guk Gipuzkoako herritar guztiekin konpromiso bat dugu, eta ulertzen dugu konpromiso hau aurrera eramateko erakunde eta gizarte osoan lankidetza eta partaidetza ezinbestekoa izango dela.
Eta guretzako, bereziki pozgarria da, ez kilometro zero bezalako erakunde batekin lehenengo ekitaldi hau aurrera eramatea, lehenengo sektoreko erakunde bat, eta injustu, hainbat helburu oso modu egokian uztartzen ditun bi erakunden arteko elkarlana Legazpiko udaletxeen laguntzakin batera. Egia da baita ere, hau guretzako lehenengo ekimen bat izango dela, baina lanean jarraitzen dugula mota honetako ekimen batzuk, beste batzuk martxan jartzeko. Azken finean guk ere konpromesu dugu, Gipuzkoarren gizarte integralaren helburu horrekin, eta zentzu honetan basoterapiak, baso-bainuak, formakuntza tailerrak eta bar, abian ditugu eta jarraituko ditugu ikastetxekin, hirugarren sektoreko elkartekin, eta bar. Eta bukatzeko, kontutan izan da, bai klimak aldaketa eta Gipuzkoako basondarearen berme edo mantentze hori guztion gizarte osoan helburu eta erronka dela, uste dugu mota hontako ekimenak garrantzitsuak diala, eta horregatik guk ere Basoti Fundaziotik gonbidatu nahi genuke Gipuzkoako gizarte osoa bertan parte hartzera. Eta Legazpiko udala nik esan dezaket badula lehen sektorerekiko sensibilitate berezi bat, ez? Guztian zerren ekitaldi desente egiten ditugulako, ez? Naiz eta danak herri industriala edo bezala jotzen dugun, ez? Baina, nola hartu zen duten pixka bat ekimen hau edo proposamen hau udaletxe mailan, pixka azaldu diguzu, Edurne. Vale. Egunon guztioi, guretzat egia esan plazer bat da egitasmo honetan parte hartzea, eta bai Legazpirako eta Gipuzkoarako eragin eraldatzaile bat izango duen proiektu honen inguruan hitz egiteko aukera izatea. Ikusten dugu kanpaina honek eragin positiboa izango dula Legazpin, zuhaitzak paisaiaren parte izateaz gain funtsezkoak dira gure bizitzarako, baina proiektu hau zuhaitzak landatzetik haratago joatea du helburu, naturarekin dugun lotura zaindu, indartu eta ingurumena babestu, eta mendiei beren aberastasun naturala itzultzea helburu izanik. Horregatik hasieratik bi helburu lehenetsi nahi izan ditugu, alde batetik baso berritze iraunkorra, Jon Anderrek komentatu duen bezala zuhaitz autoktonak landatuz lortuko genuke baso soiltzearen ondorioi aurre egitea, horren ondorioz klima aldaketa arinduko genuke eta biodibertsitatean sustatzen duten habitata sortu. Beste alde batetik egongo litzateke komunitatearekin daukagun konpromisoa, hau ez da pixkatzuek komentatu ez duten bezala proiektu isolatu bat, Legazpin landaketa egunean guztiok gure ingurumenaren zaintzaren protagonista sentitzeko aukera izango dugu, zuhaitz bat babesten dugun momentuan pertsona bakoitzak aukera du ondare berde horri laguntzeko datozen belaunaldientzat. Horregatik guk herri mailan egitasmo honetan tokiko eragile ezberdinak parte inplikatu nahi ditugu, izan daitezke ikastetxeak, elkarte ezberdinak edo familiak. Azken batean, baso berritzeak lurzoruaren higadura saihesteaz gain arnasten dugun airearen kalitatea hobetzen lagunduko du, baina guretzat garrantzitsuena izango litzateke komunitatearen zentzua indartuko dugula. Elkarrekin lan eginez gauza handiak lor ditzakegula erakutsiz. Horregatik, bai Legazpiko eta bai Gipuzkoako herritar guztiei egitasmo honetan, martxoak 9an burutuko dugun landaketa honetan parte hartzea gonbidatu nahi zaituztegu. Lankidetzan aritzeko ikusten dugu modu asko daudela, baina momentu honetan zuhaitz bat babesten dugun momentuan, zuhaitz hori zaindu eta mantentzen laguntuko duzue, eta landaketa eguna aukera zoragarria da bai familian zein lagun artean momentu polit bat pasatzeko. Naturak asko eman digu beti eta orain trukean zerbait itzultzeko unea da. Beraz, bukatzeko eskerrak eman nahi dizkie dagoeneko zuhaitz bat babestu egitasmo honetan babestu zuten pertsona ezberdinak, Foru Aldundia, Basotik Fundazioa eta Baserria Kilometro Zerori, egitasmo hau parte aurrera eramateagatik eta Legazpin egiteko aukera eskaintzagatik, elkarrekin etorkizun iraunkorrago bat eraikitzen ari gara Legazpi eta Gipuzkoarentzat. Eta bukatzeko berriz ere ingurumenaren aldeko mugimendu honetan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu, babestu zuhaitz bat, landatu itxaropenez sortutako hazi bat, eta hazi gaitezen denok elkarrekin. Eskerrik asko. Oso ondo. Orduan,
Martxoan 9 ospatuko da zuhaitzak landatzeko ekitaldia, baina horra jo nahi dunak, aurrez, baserria kilometro zeroko produktuen lau etiketa dauzka bidali beharra helbide elektroniko jakin batetara edo WhatsApp bidez, ezta? Amaia, a ber, zuzendu jozu baina da, apadrinaunarbol@gmail.com, ze jarri dugu? baserriakilometrozero.com. Vale, apadrinaunarbol@baserriakilometrozero.com edo WhatsApp ez ere bai, 605-711-844 zenbakira. Bi ereatan, errexena bakoitzak iruditzen zaiona, ba. Eta martxoan 9 joango dira, familia, edo bakarrik, edo nahi duen bezala, zuhaiz bat landatuko du, eta gero 11etako bat ospatuko da. Bai. Ezta? 11etako ordu batekoa izango gaia ospatzeako, baina bai, guardin, pintxo batzu. Baserria kilometro zero produktuekin. Bai, eta beste inguruko batzuk bildu bai. Oso. Ba, hortikan aurrea, ez dakit, galderaren bat baldin badago, Si no he entendido mal, la dinámica para participar es que cualquier interesado tiene que mandar 4 etiquetas de kilómetro cero. Eso te da derecho a participar en la jornada en la que se va a plantar cuántos árboles. Creo que van a ser plantones, no directamente las semillas. Plantón. Sí, ¿no? Que han comentado. Y si tienen el número de árboles que se van a plantar y en qué paraje de Legazpi va a ser. Vale, eso, Jonander, el número de árboles y el paraje, en lo que a nosotros respecta, en lo de las 4 etiquetas es por poner algún tipo de vinculación, ¿no? Que la gente tenga que hacer algún tipo de iniciativa activa, no simplemente dar el nombre. Realmente nos daría igual que fuera una, pero bueno, lo hemos puesto así para ponerlo de alguna manera. Eso da derecho a plantar un árbol, ¿vale? La plantación de la cantidad total que dirá Jonander, que no sé cuántos son en la hectárea esa, ese día se plantarán unos cuantos. ¿Vale? Somos conscientes que para el buen futuro de la plantación es mejor una plantación profesional que una plantación aficionada, amateur. Pero bueno, sabemos que esto, pues no sé cuántos serán ese día, 500 árboles se plantarán entre las personas que vayan allí y el resto se hará una plantación profesional. No se pone un número, 1 por persona, bueno, el que quiera plantar 2 podrá, pero es un poco también la organizativa, ¿no? De que 300 personas vayan a plantar árboles y que nos dé tiempo a que todo el mundo pueda tomar parte y hacerlo de una forma ágil, porque además estamos en el monte y no es especialmente escarpada la zona donde se va a hacer, pero tampoco es un prado, no es un campo de fútbol donde entonces hay que organizarlo todo y bueno, todo el mundo tendrá la oportunidad de tomar parte activa y no sé cuántos serán. Es verdad que el hecho de que participen 300 o más personas no afecta tanto al número de árboles que podamos plantar. Nosotros esa parte la tenemos más que cubierta porque por hectárea podemos estar hablando de unas 1000 plantas que plantemos por una hectárea. Entonces, con 300 personas que participen, incluso si cada persona quisiera plantar un robledal, un pequeño roble, estaríamos más que preparados. Como dice bien José Pablo, el número de personas nos afectará más a la parte organizativa en cuanto a la logística, en cuanto a los grupos que tengamos que hacer para que puedan hacer una reforestación en condiciones, etcétera, etcétera. Las plantas que se puedan plantar en esa jornada pues dependerán tanto de las personas que acudan, de las intenciones que tengan esas personas, pero desde luego que desde Basotic y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa tendremos el suministro de plantas más que cubiertas para esa jornada. Entonces vais a llevar 1000 o 500. Si estamos hablando de unas 300 personas, podemos llevar unas 500 plantas. En principio, la densidad de plantación prevista ahí, ¿de cuánto suele ser? Por hectárea, unas 1000 plantas. Ese terreno terminará con 1000 plantas, partes se harán en plantación solidaria y partes se harán en plantación profesional. ¿Y el paraje cuál es? El paraje, bueno, está situado en Legazpi, en el barrio de Bríncola. Quizás la forma de llegar la podéis describir vosotros mejor que yo. Está justo en la trasera de la cola del pantano de Barrendiola. Sí, en Bríncola. Sí. Hor, galderaren bat zuk. Zuk. Lehen, Jose Pabloko segundo adierazi du gaztelaniaz, pixka bat, baserria kilometro zerotik bultzatu da ekimena eta lotura egin dezu, gaztelaniaz esan dezu, jaten dugunak nola baldintzatu dezaken gero inguratzen gaituen paisaia. Eta pixkatea hori euskaraz azaldu zenezakeen ez lotura egiteko, araigitik ekimenera
salto horren azalpena egiterik da bazen. Vale. Zure elikadura ereduak paisaia sortzen ditu, zuk aukeratzen duzu nahi dezuna. Horrek esan nahi du, gu bakoitzak erosketa egiten dugunean, bertako produktu baten alde apustu egiten dugunean, bertako ekoizperanen alde apustu egiten dugu, bertako ekoizleen alde, eta horrekin ziurtatzen dugu ekoizleien bere aktibitatea mantentzea, eta ez elikadura, ez elikagaia bakarri sortzea, baizik eta beste onura guztik berere ekartzea, ez? Paisaiaren gestioa, kudeaketa, ingurumenaren kudeaketa, hori dena, Gipuzkoa da gaur ezautzen den bezala aspalditik, baserritarra horre ondalako, eta bere lanarekin eta bere ganaduarekin forma eman diolako. Bertako produktua erosten dugunean, ziurtatzen dugu horrek aurrera jarraitzea, eta gure ingurumena izatea guk ezautu duguna orain arte. Eta horregatik bultzatu dezute arbola landatzearena. Bai, bueno, praktiko bai, azkenean gu beti esaten dugu, gure produktua erosten duena ja bea kolaboratzen nahi ingurumenakin. Baina askotan ez da erresa ikustea lotura zuzen hori, hori esan du, askoz bisualagoa, plastikoa izango den beste zerbait bultzatu nahi genduke, eta orduan okurritu zitzaigun, oso errez ikusten dena dela hori, zugaitz bat landatzea. Zatiko egiten duzu, handago jarraipen egitea daukezu, bizitzak beste 50 urte ematen maizkizu ikusiko zuze evoluzio dukidunarek, ez zure zugaitza bakarri baizik, eta zuk parte hartu duzun prozesu horrek, ez? Eta ze aberastazun sortzen duen, ze garantzia duken gure gizartean entzat, maila askotan, ez? Eta izango dira landare txikik, ez? Ez ben, azia... Ez, plantoia, landare txikia dira. Bai, landare txikia. Hor, uste... Urte bete, 2 urte pasatzen ditu mintegiten. Bertako basotan bildu dira eskurrak, eskurroiek ere dira, eta gero ja plantoia daukeunean, plantoia eramango da. Landaketara. Yo quería preguntar 3 datos, si los tenéis, si no los tenéis tampoco. No pasa nada. Es saber cuánto es la superficie arbolada de Guipúzcoa, si tenéis el porcentaje, y de esta superficie cuántos son frondosas y árboles autóctonos y cuántos son destinadas a la silvicultura. Uy, el 60% creo que son alrededor de 100.000. 122.000 hectáreas. 122.000 hectáreas. Divididas en un 50% en frondosas y un 50% en coníferas. Y luego otro dato que hace Guipúzcoa muy peculiar es ¿qué porcentaje del bosque es de titularidad privada? Sí, el 80% estaría en manos de titularidad privada, 80%, el 80%, y se calcula, bueno, hace ya aproximadamente para el año 21-22 ya el 19% de la superficie forestal de Guipúzcoa estaba sin gestionar o estaba abandonada, y es verdad que venía trayendo, vamos a decir, una dinámica creciente ese porcentaje. Entonces, 122.000 hectáreas de superficie arboladas. ¿Cómo será el porcentaje del territorio? ¿Cuánto será? Un 60. 61,2%. Y luego en ese sentido un poco lo que... ¿Qué árboles son? Que antes habéis hecho el porcentaje. El 50% serían coníferas y el 50% frondosas. Bai, hori da. Eta uneko goi inguru abandonatuta edo kudeatu gabe dengo litzateke azaleraren uneko goi inguru. Ahí insistir un poquito en lo que decía pues Pablo, ¿no? Que tanto la producción de carne que hacen los baserritarras como la plantación por detrás tienen un poco la misma función, ¿no? Es la gestión del paisaje, la gestión del territorio de Guipúzcoa, ¿no? Por tanto, las dos materias primas, la carne o los productos del caserío, pero también la gestión del bosque contribuye un poquito a lo que es la gestión y el cuidado del medio ambiente, del paisaje, un poco lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es algo a resaltar, ¿no? Sí, sobre todo. Y en ese sentido lo que es la no gestión y el abandono es lo que nos preocupa, ¿no? Porque ese no abandono repercute no solamente en la erosión, en el riesgo de incendios y tal, sino en la inaccesibilidad para la ciudadanía para ir a ese monte, a ese bosque, ¿no? Porque si no se cuida, pues se llena de zarzales, de arbustos, y yo creo que
sociedad guipuzcoana lo que quiere, y más después de la pandemia, es tener un espacio, ese 60%, para el disfrute de los guipuzcoarras, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y yo creo que hay que resaltar un poco el cambio de perspectiva que nos permite la Fundación Basotic, ¿no? Hasta ahora, claro, son 11.000 propietarios en Guipúzcoa que tienen en sus manos el 80% de la superficie forestal, y hasta ahora cada propietario ha llevado una gestión, vamos a decir, atomizada, individualizada de su parcela en concreto. Lo que nos permite la Fundación Basotic es pasar de ese punto de vista individual y atomizado a un punto de vista ya territorial, y entrar ya a gestionar esos bosques con un punto de vista territorial, paisajístico, que era un poco el que decía José Pablo, pero no cambiar ese foco del propietario particular a ya todo el territorio de Guipúzcoa, entendiendo, asumiendo y teniendo en cuenta pues el impacto total que tiene el bosque en general para todo el territorio, más allá de esa hectárea, esas 2 hectáreas que puedan tener los propietarios individuales, ¿no? Yo creo que esa sí que es una ventaja importante que ofrece la Fundación a la sociedad en general, ¿no? Ese cambio de perspectiva del pequeño a llevarlo a una perspectiva territorial que tenga en cuenta las necesidades y la situación de toda Guipúzcoa. WhatsAppetik galdera bat jaso dugu Radio Nazionaletik diputatuantzako erderaz laburpentxo bat egiteko. ¿Qué es precisamente lo que se hará el 9 de marzo en Legazpi, en Apadrina un árbol? ¿Qué es lo que se hará? Pues plantar árboles. El día 9 de marzo es la culminación de un proceso en el que la gente que quiera participar mediante 4 etiquetas mandará al WhatsApp y al correo electrónico que hemos dicho las 4 etiquetas. Eso le dará derecho a que pueda ir el día 9 de marzo a Legazpi, a la zona de Bríncola, y allí pues se le dará derecho, se le dará la azada, se le dará el plantón o el árbol para que pueda plantar y para que luego pueda participar un poco en el acto que se va a celebrar allí mismo, ¿no? Si el tiempo nos acompaña, por supuesto. Sí, bueno, el Ayuntamiento de Legazpi nos ha puesto un sitio maravilloso para después, o sea que aunque el tiempo no sea tan bueno, tenemos vale, entonces la plantación va a ser en el monte y luego la celebración va a ser en Legazpi. Erantzun da horrekin. Ahí. Bueno, los que estemos aquí, 4 etiquetas tampoco es... Yo creo que también lo haces con ánimo de impulsar el consumo, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Vamos, Ondo. Eskerrik asko, Venga, Eskerrik asko. Delante.